ngiyayikhetha inkosi yasephakame. Ngibingelele egameni lenkosi uShembe. Amen. Bantwana basezulwini, njengoba eseshilo nami ngizobeka nje amazwi amabili ngoba ngiyabona ukuthi abantu bakaNkulunkulu leyabathosi la. Amazwi nje amabili uzoba imizuzu nje embalwa kodwa ke singakaqhubeki ke sikhonge ingilosi nesihlabelelo nje amavesi amabili 2 3 2 ngaphambuka endleleni ngicela omunye angifundele incwadi yesambulo 3
Isambulo 3 Stefan awusho ngini ngicela ukuthi uqale ku5 Ngobayo uyombathiswa ingubo ezimhlophe angikuhlangula igama lakhe encwadini yobomi ngeke ngilihlangule igama lakhe encwadini yobomi ngiyavumela igama lakhe phambi kukaBaba ngiyakuvumela mina igama lakhe phambi kukaBaba naphambi kwezingilosi zakhe onendlebe akezwe lokhu onendlebe akezwe lokhu akushoyo ngicela udlule uyofunda uverse 12 khona lapha Onqobayo ngiyakumenza insika ethempelini likaThixo wami. Lo onqobayo ngiyomenza insika ethempelini likaThixo wami. Akasayi kuphuma. Ngeke aphume. Ngiyakuliloba phezu kwakhe igama likaThixo. Ngiyakuliloba phezu kwakhe igama likaThixo wami. Negama lomuzi kaThixo wami. Negama lomuzi kaThixo wami. eJerusalema elisha. eJerusalema elisha. Elehla ezulwini kuThixo. Elehla ezulwini kuThixo. Negama lami elisha. Negama lami elisha. Onendlebe akezwe lokhu onendlebe akezwe lokhu kushoyo mama. Nakuyo ingilosi ebandla laseLadoni awuthukuma kancane ulinde nje ungahlala phansi bantwana basephakameni ngizosheshisa nje yisabatha namhlanje uthe mayifunda umshumayeli lapho yakhe incwadi lapho ebekuthena khona begcina isabatha ngeke babheka behlapha babheka njengomakoti ehlonipha umlilo umakoti ke uma efika emzini esanda kudla inkomo uhlonipha ngendlela ongakazi uyibone emhlabeni udla ngisho utshani mayindoda ikhuluma nawe kodwa unela jwayele ayibheke emahlweni abambelele eqolo kodwa uNkulunkulu lo enize kuye akakwenzi lokho ngaso sonke isikhathi uhlale ewumakoti ngakho ke bantwana basezulwini njengoba nizelani menyiwe ithe incwadi onendlebe akezwe onqobayo umbathiso kumhlophe ukhetha inkosi wena la ekseni noma ngeviki edlule noma ngalelo langa wakhetha inkosi wena base bakutshela ukuthi balisa igama lakho bakutshela ukuthi uhambe uyothunga umNazaretha usugqokisa kumhlophe ngoba ususukumile wayikhetha inkosi wasihlanganisa noNkulunkulu base bayakutshela ukuthi umthetho ogcinwayo yilo nalo ukuze ube yiNazaretha ngoba kuba yiNazaretha nokuba kube yikholwa ukugcina umthetho kaNkulunkulu uNkulunkulu akathokoza ukuthi ngoba ugqoka ingubo emhlophe kodwa umthetho ungawugcini ngoba izithelo zakhona ngeke uze uzithole uma ungawugcini umthetho kaNkulunkulu uthi ubaba la ku1927 ezilindlela uthi lehlabethi sishoyo uthi uhlabele ihlabelelo nawe nenkinga zakhe ngoba wonke umuntu unenkinga uthi ke ngaphambuka endleleni ngaba kude nazo angifumana izitha zakhe nawe uma uphambuka endleleni ziyakufuna izitha ziyakufumana izitha zakhe silandela ke into enkulu bantwana basezulwini ninenhlanhla nina enimenyiwe uNkulunkulu wasephakameni wanenza ukuthi daqoka lengubo emhlophe ithi inkosi ngelinye ilanga sengathi uNkulunkulu wasephakameni angenza ukuthi uma usukhethile inkosi uthandaza uNkulunkulu akuvule umqondo ngoba uye wakuvula amehlo wayibona lento wayikhetha inkosi ebese kuvula umqondo ukuthi understand ukuthi ngempela lento okuyo iyini ngoba nabalele abasothulini lomhlaba bavukile balindele ukuthi njengoba sebekuthumelela iphakameni nje wena sebeyongena ngawe ezulwini bavukile emathuneni sibabonile bangenile emzini oyingcwele kodwa umuntu uyobasevisa abanikelela abenzele konke kuwe ngoba sebeziqhenya ngawe maphuma umhlangano lapha ya ephakameni ebuhleni uya entabeni omunye umuntu uthi
wafikela isikezi wayeseqhuleka wathi la bevuka lapho uthi ngibone isaka thema iphuma izitsha bephuma abantu khala amakilongo beviva uthi ngibona abantu abaningi behle ezulwini uthi bafikela bendiza bahamba emaceleni lapha bebheka uthi laselithizwa abonaka abantu abalele nabo bayahamba bayinhlakazi lokubabona bebheka nje babheka ukuthi ukhona lo wakithi uthi wayethi omunye mayembona nango wakithi uthi avela suka afika angene kuye amahlango kuyaphelela uthi njalo wayethi omunye mayengambona wakubo agcine sehamba eceleni umboni kakusekhathele Nkosi yami akamboni owakubo njengoba umkhumbi uhamba nje njengoba ke sila abantwana basezulwini sizwe entweni enjalo lento le akusiyona inkolo ithi Nkosi mawufuna ukuthi uhambe uyokholwa hamba uye lapha endlini zamasonto kodwa uma ufuna ukuthi uhlangane noNkulunkulu uhambe uye ezulwini woza la kuphakama njengoba silapha nje sonke simenyiwe ithi Inkosi esephakameni ngomunye unyaka wafika inkosikazi yakwaNgcoko kuphuma umhlangano uye entabeni wafika inkosi kusho inkosi lapha yathi le nkosikazi baba ngiphe ebusuku ngaphupha ihashi elimpunga ligijima la obekhwele phekwele ubesezwa amanzi lijulukile limanzi lase liyama lapha phekwami linamaphiko liyandiza uthi mntana uyangibona mina ngubaba mkhulu ngihambe ngimema abantu ukuthi baye entabeni ngoba ngesikhathi sami ngisahamba ngiye entabeni ngisekhona babengezi kakhulu abantu ngoba babesaba kuthiwa entabeni ufike kula isalukazi usalika ehla besaba abantu futhi babeseyingcosana uthi ke manje njengoba sengihambile angazi ngiphumule ngiqoqa abantu ukuthi ngifuna ukuthi abantu kule Nkosi yasephakameni babe baningi abantu abahambayo abaye entabeni uthi nje ukubabona bengaka nje abantu ziphethe imboko insizwa nomama bengaka nentombi uthi bamenywa yimina ngaleli uthi akekho noyedwa nje ukubabona njena ongamenyangwa yimina ngoba omunye uyayethi ngizohamba ngiyehlangakazi kodwa ukuthi masekusondele isiyonakala imali kade njalo omunye kade engazi ukuthi uzoya kodwa bona sekungena imali ahamba uthi bamenywa yimina mntana makekho noyedwa obameni uthi njengoba ngisuka lapha nje ngiya kuJulayi ngiyomema futhi abantu bakwaJulayi ngifuna abantu bakwaJulayi beza akekho noyedwa umuntu ozoza kuJulayi engamenyangwa imina labo abantwana basezulwini njengoba sila kuthiwa simtshele umthetho kaShembe ufanele nodini ukuze likwazi ukuthi niye ezulwini singabe silokhu sikhuluma ukuthi uShembe wenza ukuthi thina bafundi kuthiwa simtshele umthetho ngoba kuthiwa kunenkosikazi ehamba ezulwini ithema ifika ngale eyibuza kwakho umntanami ungene kanjani ufunani lapha kule ndawo eyihlazo kanje azange bakutshele yini abafundisi nabakhokheli ukuthi wathi cha baba akaze bangitshele babengitshela nje ukuthi wena uNkulunkulu wenza ukuthi akho mthetho abake bangitshela lithi inkosi ukuze nina abafundisi ningalahlwa bashumayeli bakhokheli ningalahlwa tshela nabantu umthetho wokuNazaretha bawugcine umuntu azihlulekele lapha ephakameni akugundi ikhanda lentsheba ayigundi ukuze ube umNazaretha kufanele wazi ukuthi lapha ekhanda mosukhethe inkosi ungaphinde ugunde nesilevu sakho ngoba uNkulunkulu esinayo uhlala ekhanda yilo uNkulunkulu oDanyela uNkulunkulu oSamson uhlala ekhanda uNkulunkulu ukhwakela ekhanda uma ugunda inwele ingilosi yakho seyini iyohlala lapha yayizilile koze kuhlume inwele nentshebe kodwa isiyohlala ayidala uma ungena isabatha ngene isabatha uma kushona ilanga hayi ngo6 ngene isabatha uma lishona ilanga lithi nya ungafaka inkonzo ngo6 kodwa noma emabhodwe njengoba kusehloko nje esabila kodwa uma uphuma lapho ugada ilanga noma inkonzo iphuma ucisha amabhodwe uma lishona ilanga awucisha umlilo ubhafa ngolwesihlanu ngesabatha awubimona awubhafa uma wakhumula wangcono ngene ebhaveni noma eshawe ngesabatha ungabusenza
igezi ikhanda ngesabatha faka insipho ngosuku lesabatha uhamba 23 uhamba 14 unikela umnikelo wakhona kunezibani nesondlo phakathi bese ngomnikela ka 23 lezi ibani lezi ngizofika kuzo uma uNkulunkulu ethanda le mnikelo enikela ku 23 kuthiwa yibani isondlo 23 u14 zibani isondlo 25 zibani isondlo ayithi kezwakala ukuze kube umNazaretha uphuza utshwala awaphuze amahewu amlungu ngoba amahewu awumkhongo wotshwala umuntu wanyana ogcinisa ukuphuza ubaba watheni ngisho inkukhu singazidli kodwa wathi ngelinye ilanga wathi bantu abami ngibona isalukazi sizonikela lapha ngasibuze isandla esidala kangaka ukuthi hawu gogo usuka mthatha ngisuka le kwaZulu kusephakamela manje usengana gogo ithathe imali wathi mntanami ngifuye inkukhu ekhaya ngiyathengisa inkukhu ngase ke ngithola imali ukuthi ngize la ngoba ngilapha nje ngize ngemali yethu wayesethi ubaba lalelana inkukhu bese ngiyiqedile ukuthi ningaphinde nizile kodwa ngoba ngibonile ukuthi ziyaniletha emhlanganweni ziyanisiza abantu sebehluphekile anozikhuleka uyikhuleke 6 days bese usuka 7 usuka ihlaba ngoba idla amanyoko abidli ikhohlela namaxhobo neba uyithathe wena ufake emzini sungcolile njengoba inkosi yathi singabohamba izinyanga sihambe sigcatshwa iy'nsizi lezi zinyamazana obhejane nemkhumbi nakho konke nemfene wathi omunye sehambile emhlabeni wathi uma ifika ngale kwavinjelwa amabhubesi ngaphambili nemfene nakho konke wathi sifuna le nyama yethu elapha uthi uNazaretha lehambile emhlabeni usezulwini usibanibani kanti uvinjwa amabhubesi lezinja enye inkosikazi kuthiwa yahamba yayofuna umuthi ukuba yenzele indoda yayo ukuthi ithande bayigcaba bayigcoba ngamafutha esimanga bayigcaba bayenza yonke into nazi nensizwe uphose epletini indoda idle khona izokuthanda imbuluza uma isigule le ndoda ifika ngaliya ziyaqhamuka zonke lezi bantu wena wasidle siyafuna woza kithi angazi cha lokhu kudla ukudla udliswa umkakho yikho-ke yazi yathi inkosi yasekuphakameni makhosikazi usala ukudlisa amadoda ngoba uma udlisa indoda uyayibulala into ephendula inhliziyo ukuthi ngikuthande umuntu wokubulala ithi inkosi yasekuphakameni yona lezo onikela umuntu ngilalele nami ithi uyabona kuzocela ukuthi ubunyanga bakhe bupromotheke buye phambili ithi uyabona kulungile uma uzosindisa abantu bami laba uma uzobasindisa wothanda uzobelapho wothandaza kodwa ungawuphathi umuthi wokubulala ungawuphathi umuthi wentando le mithi ingangeni esikhwameni sakho siyokufa isikhwama sakho ngoba intando ibulala something bese ngiphenduka ngikuthanda kakhulu kanti unoxamu lapha phakathi imbulu ngiyambuluza yabona usungcolisile izilinganisa inkosi makhosikazi ngiyeza njalo ngoba ilinganisa inkosi ngokuthi kunenkosikazi eyeza yomlungu izobika ukuthi indoda isingalile isinxoshile ayisangifuni wayesethi ubaba ithandani le ndoda uma ngabe ibuya nje emsebenzini inayithandayo nje ukudla kuthandayo ngoba uyamazi nawe indoda yakho wayesethi baba uyayithanda isibindi njalo uma ngifike ngiyamshisela isibindi bese ngilethe iwayini atlalela hamba uyothenga isibindi atana kuvaselina nankamanzi hamba uthenga isibindi mayiseza ubona sezoshayisa amanje usithose lesibindi lesi ungawafaka amafutha uthela uthatha lo vaselina ufaka wona lapha yana bese uthose lesibindi sishaya uzosibona soqobezelela kodwa mayifika ubusugqoka kahle uqobezela uyothi mayifika ungamamhle kangaka namhlanje hawu yini wena kathi hey bathi khangkhona lendlini upho waqoka kahle kangaka usekhaya ungafaka amaphinifi
hayi baba ngithanda ngivunulele nje umyeni wami namhlanje ngiyakuthanda bisithi umbheka kancane ndoda uyahlalela ho okay ahlale esitulweni athi mase ehlaza esitulweni bese uyofuka umkhumulo othayi ubeke phansi uzobuka nje nakwenze njani namhlanje buso uhamba ulanda amazwi omningi buso ubeka isibindi sakho nosicwebezela beke nemfolo uthi uyosidla sihle uyothi mayiqeda ukusidla uzombona uzokwenza njani usho inkosi yasephakame itshela lo mlungu osaliwe indoda umtshela ngentando inkosi yehla ezulwini yaba ebantwini yazela thina bonindi inekaye seweseli ngesikhathi eqoqa amaNazaretha ekushumayela lobuNazaretha le wathi egcineni uma ingene eweseli esuka eBaptist Church lapha eqoqa khona abantu ebafaka khona eselenti abazo lafika izwi lathi hey weshembe sikuthume thina le kwaZulu enzazi ukuthi hamba uyoshumayela khona izwi njengoba usufikela bakwenza umshumayela eBaptist Church waqoqa abantu abangaka asikuthumanga la hamba kuyenza wahamba umbulo endleleni wathola isonto laseweseli engafuni ukuyenzansi wangena kulo washumayela waqoqa amabandla wafaka eweseli njengoba lehlabelelo lesi sikhona babamkhulu wabuya naso eweseli wasithanda azange sikhiphe zithu khona esinye futhi uthi ngelinye ilanga wathi uma ephuma kuyoshumayela wayithunyiwe nomshumayelo omunye uthiwa usithole lapha eseBaptist Church bathi uma bebuya lapho wayibuyana nabantu abayi-20 eyoshumayela lo mshumayelo kodwa akabe ngaphansi kwakhe abuye ngaphethe lutho kodwa uma ekaphuma yena ngoba wayenomoya kaNkulunkulu abuye nenqwaba yabantu kuthiwa umfundisi wazi wathi ngelinye ilanga ayi cha idle esonto isigcwele manje angazi abantu sengizobafakaphi ngicela ukuthi ake nime lo mshumayeli usithole wayisethi hayi mfundisi lo mfana lo wrong kakhulu ungathi uzongiketula manje yazi msuse eduze ngcono uma ngiyoshumayela ngibhekele noma umyekisi ukuyoshumayela uzongiketula manje hayi unabantu abaningi ushumayela abantu wasethi umfundisi hayi kulungile sizozamisa ukuthi simyekise manje kushumayela bathe babe ngena ngelinye ilanga kade sethe umfundisi Shembe wena ungabusayi koshumayela kwase kuthi ngelinye ilanga wangena nje efaka ibhantshana nosefika ehlala ngasemnyango bathi cha hlala ebhentshini emfoka Shembe wathi cha ngizohlala phansi bamncenga cha wahlala phansi wayesethi umfundisi wabona mfana khona intana wasethi socela inkonzo namhlanje siyiphathele umfoka Shembe nangu ngasemnyango wasesukuma wahlabela esithi kwahazula ngenxa yami wathi uma esisho lesihlabelelo bevume esontweni bonke abantu baphalaza bakhala ipoliyane abantu bashayisana ngamakhanda baphenduka izitulo namadoda abhonga nawo wabaleka umuntu bahlaza abantu bakhipha inyoka bakhipha amadliso bakhipha yonke into wathi usuma umfundisi epulpit wathi kahle mfashembe hlala phansi ngeke wasesondela kuye wathi ngevikele zawungezi mfana wami lapha ngoba wena uthi wathunywa uNkulunkulu ngicela uhambe uyoshumayela webona umfundisi le uzomthathela ibandla wafika ngene wesini nakhona wesini wathi mase kugcwalisile bona umfundisi
lo muntu uyingozi wayesekhona nami sesiyabona wayesefika uShembe osezulwini wathi ngicela ukuthi ushone enzansi ilapha abuye lapho nemva-ke wafika emakhosikazi akhe amathathu wawatshela wathi cha bakwethu ngihlulekile wasethatha inkosikazi yakhe encane okuthiwa uMashabala wayithatha wayisa kubo wafika wathi cha ngicela ningibhekelele ngane izwi linhlule wahamba uShembe washona enzansi eyofuna mina nawe wena ungumsebenzi kaShembe wena ungazoni ithi inkosi elila ngokuyingcinzu uthi yimi le ngqoka uMnazaretha ngoba lo Mnazaretha ugqoka abantu abangasekho ugqoka abantu abangasekho uthi omunye ubuyezayo izayona ngazi zinenhlahla uyabanje lapha ke kufuma abantu ababuyezayona ungasukuma inqwaba akazi uShembe uyithanda kanjani uthi omunye ngathi mangifika ngale yana ngathi mangifika ngale ezulwini lensizwa uthi ngamthola uShembe emile yaluze ephethe ipeni ngamthola eyaluza wayesethi uyaphi ngathi ngizulu wasethi into eyigqokile uthi ngathi izingubo esonto wathi wozana wathi khumula wathi hamba nami wathi faka namgqonyeni wathi sonke le nto ungayisonga ngayifaka emgqonyeni wayesekhipha uMnazaretha omhle ephethe isicebi wathi gqoka nakho uMnazaretha wami mawufuna ezulwini wathi mntanami ngizohamba la ngizokubonisa ezulwini ngoba awukazi umethuka uShembe uthi uShembe bonke abantu abafa bengakhona kodwa uma bangaze bamthuka uShembe ukuthi ngalezulwini uma bengenazo izulu ezinye eyiningi uyabafaka ezulwini ngakho-ke singabobadelela abantu ngibuyele kule ndaba-ke yesibindi thathe inkosikazi iphake ibeke lapha hawu indoda ishone khona bekusele isincane lapha yana esosweni hayi madam can you come again hayi athi inkosikazi khona okuncane okusele uma ifike lapha bangesalinde ukuthi inkosikazi imhlabele imbeke lapha wabe sehlaba ngefolobho phakathi ebhodweni wancinda nemini hayi wayisula kwathi mali yoshona ilanga wayese embiza wathatha isikesi yemoto wathi ngena emotini bahamba yathi inkosikazi ngamanga nathi kwenzakala no ngithi uyanquma ngayilaya usho ukuthi uShembe unginike ithando nkosi yami indoda yonquma uthi sahamba sayi safika uyabona lezi ndawo kumasabhabhu lapha edrobheni kwakukhona-ke kungakabi nje la kumasabhabhu unalapho okubhekwa khona imoto ngaphambi ukuyithenga banemali nje bayahamba bafike bayibheke imoto ewindini noma bangene phakathi uthole imoto eyijika sithi ikhazimula bafike wathi bheka la yiphi imoto oyithandayo wabheka yiphi imoto oyithandayo injani le uthi unkosikazi ngikhombe kancane ngithi ngithanda le ngikhombe le shipha wathi hayi suka manini injani le uthi baba hawu idula kathi ungakhathazeki okay bahamba baye emashophu lawa athengisa impahla ephambili wafika lapho nakhona wathi khombe impahla oyithandayo wakhomba ikhimbo okhomba worship line wathi nazi impahla izo 1000 something nazi impahla 2000 hawu babuya ngakusasa umuntu ungakayi emsebenzini wafike wamkhithizela wathi wafike bakhuluma lapha kuthengisa khona imoto basebesicela ukuthi-ke siyigibele sizo bayigibela bahamba nabo wathi wayidrayive unkosikazi imoto esawo nkosi yami azethuke kanti uyadrayiva bese azethuke hayi idrayive ngifuna ukukuthengela yona bajile uyayifuna le moto yebo ngiyayithanda sayini isheke indoda bayithola imoto bahamba bayikhaya yaletha imoto yafika ekhaya wonke nempahla zakhe yamthanda indoda kusukela ngaleso sikhathi ayiphindanga eyamani amen ngala mafutha wena owadelelayo owabeka noma kanjani owabeka nje noma kanjani namanzi inkosi kawena lezi zinto zingcwele zifuna ukuthi lapho uyibeka khona uyibeke endaweni ephephile bantwana basezulwini nina anidingi ukoniwa ngiyabonga uNkulunkulu wasephakameni owenza ukuthi kube nomshumayeli oninakelelayo
nebandla i-team yakhe asebenza nayo bantwana basezulwini ukuthi baninakelele njengoba seninga. uNkulunkulu uqoqa abantu ubaletha kumelusi ukuthi umelusi ibheka nazi izipho zakhe. Uma kukhona eyodwa elahlekayo uhamba uyibheka uyifu. Uma sezo-99 hamba uyifuna le 100. Usho ukuthi kumshumayeli uXaba umphethe kahle. Siyabonga kakhulu umshumayeli ukuthi uNkulunkulu akunike inhliziyo yokunakelela abantu bathandazele basevise ungasho ukuthi uyini wena ngoba ushembe uthi makufika umuntu ebuza ukuthi uphi ushembe uphi kanti uNkulunkulu niyothi nina nangu uNkulunkulu nikhomba abantu ngoba ushembe yini. Uthi ke bantwana basezulwini sibonge njeke nomfundisi uKhanyo owenza ukuthi amtotobise umshumayeli uXaba ingane amtotobise aze afike kuleli zinga. Nani-ke ningamungi ingilosi le yalakhaya ephilisa abantu ningayoki. Makukhona lapho umhlaba khona kuye ungambambeli igugu ngoba ingilosi yakhe uye uXaba yazi ngizwe emshumayeli kuthiwa wena uthi athi hayi angikwazi usibusisa ngikwazi isikhathi esiphambili bekuthiwa hayi uXaba lapho ugilizaka unazela abantu ngemithi uyaloya udla imali kodwa ngoba uNkulunkulu ngabe sekwaphela lokhu uNkulunkulu wayengekho ngabe sekwaphela into engenaNkulunkulu ayihlali isheshe iphele. Wena-ke usuwenzile mangathi nje abantu abakhetha inkosi la ethempelini lapho nakhona uXaba ake bephakamise izandla. Ngiyacabanga ukuthi kungaphakama ithempeli lonke noma ngabe umuntu unesono lithi inkosi ungabona itshela ukuthi uhamba olibala ukuthi uhamba ukhuluma ngesono somuntu. Uma ukhuluma ngesono somuntu uyamgeza umvumela izono zakhe. Yena mhla ehamba emhlabeni ngeke sayivuma izono usovele nje angena athi izandla ngoba izono zakhe seyithatha umvumela. Wena uye ukuvuma ezakho ukuthi ngenza ukuthi uvuma ezika umshumayeli wenza ukuthi umshumayeli uyamkisho njalo inkosi ithi ngizonahamba umvumela abantu izono zabo ngoba ziyombamba ngomhla uphela yomthwalo iyobuyela. Omunye nomunye unesono sakhe. Inkosi ithi thatha umuntu uyahamba emhlabeni kakhona lo muntu uma ifika ngale abanye abantu bayathanda insizwa nje ephuzela utshwala bayifika ngalezulwini ibona ushembe eyibuke ushembe iyeza iyebhayisa ngoba khona abanye abantu abafa umuntu afa empeleni. Ithi inkosi sephakameni kukhona abantu abaphuzayo kodwa bangenaso isono kodwa banesono sokuphuza utshwala ngoba isidakwa lesidakwa kakhulu asisazenzi lezi zono zonke ezenziwa uyikhona kodwa isono saso utshwala. Umuntu ona esazi ngakhalele uyamnotha ngiyezulweni mina ngihamba ngikamana ngimeze likuphi izulu khona ngapha kuphi ushabele semuntu emehleni aphaphama woza uhamba naye uyodabula esigodini sosisi lapha abaningi bemisiwe gedla nokukhala ukho wathi abona mntana nami ngizohamba nawe la ngifuna ukukubonisa izulu. Hawu siyaphila wazi banqamula esigodini sosizi behamba kukhona abalele phansi baphuma ubovu lapha abalele ngeziso bahlangene ngamakhanda bayakhuluma kuzwake basethi yabona mntana nami laba ababehleba ngabanye ngabona nje bekhuluma nje behlangene ngamakhanda ubovu ngapha babehleba inhlebo lephuma
hawu baba hayi ungabanako ungababheki wathi noma umuzwa abanye bekumemeza ungalokhuzi ungababheki khona abanye uzobabona akade bahambe emhlabeni abakwaziyo uthi sahamba ngase ngizwa abanye bengimemeza ngegama hey wema sofiniza hey bheka ngapha siyakuhlala ngapha ithi Nkosi ungabheka umvumo kwabheka uzosala sahamba hey wajabulile hey uthi waseqhamuka omunye wayengazi ngempela ngiyamuzwa ukuthi bantu hey hawu Nkosi yamakhosi lo muntu ohamba nayo wenza ukuthi akafanele ezulwini miyeke wenza ukuthi ithi Nkosi asambe bathe mabe phumela ngale esigodini sosiza esithi Nkosi uyazi ukuthi njobe ngihamba nawe lapha bengifuna ukuthi bakusho ukuthi wenzani sebekuvumele izono zakho bagcinona ngezono zakho manje sebethathe ezakho-ke manje usekuvumele lo muntu washo ukuthi wawenza ukuthi wena sekusona ozokuvuma asibuyele mntanami buyele emhlabeni-ke ukhethe inkosi nanti ibandla lamanazeli bona usuthola ithikithi ungaphinde wona ungaphuza utshwala mntanami lo muntu wabuya wakhetha inkosi amen uyabona uma ufuna ukuya ezulwini hlukane lesono somunye umuntu njengoba ngilapha ngeke ngishumayele ngomunye umuntu kade ngithi obani banjena obani nanti igoli nje linje phasi phezulu ngeke ngishumayele ngakho ngoba uyabona uma ushumayela ngesitha sakho ejabula usathane athi ya akuthi ngiyampraise manje washumayele ngakho shisitha sakho kodwa uNkulunkulu ucele unikele wenze yonke ngoba uhamba ukukhuluma ngayo ba uyampraise usathane ufuthi ukhulume ngayo manje ukhuluma ngayo uyamvumela izono bese banwele njengawe baba ngiyazama sengihlala phansi bantwana basezulwini ithi inkosi ngomunye unyaka njengoba ningaka nje omunye nomunye akahambe ayoshumayela kuthi ngoJulayi umuntu nomuntu eze nomuntu amshumayezele emphethe ngesandla nonke niyothethelelwa izono zenu ithi inkosi yasephakameni abantu abashumayelayo abandisa umsebenzi kaShembe mhlawumbe ehamba emhlabeni ngeke bakuzwe izono zabo ithi ungabi nomngane ongakhona ungamtshela umngane wakho ukuthi uShembe uNkulunkulu ake sivakashe esontweni umngane wami uyobona ngoba ngomhla kuphela uyothi maye hamba emhlabeni efike evinjwa ngale ubuzo wagcinisa abantu wakwenza ukuthi uyambona ke naNkulunkulu ehlezi esihlalweni ubuma uShembe hayi bengazi awubazi abantu boShembe abengeke ngibabona azange bakutshela cha kaze bamtshela ithi ke bayokhala ngani izihlobo zabo bathi anibatshelanga ngani uyothi uma ufika ngale usukhephuzela uthi ungena ezulwini usudlula ezo zonke indawo ebesethi mngani wami wangangitsheli ngathi uShembe uNkulunkulu athi cha ngeke ungene ngeke wangiphuthisela ithi ke wonke umuntu akahamba baba umngane wakhe ngesandla kethi
ake sivakashe esontweni noma ngaba ukwazi ukushumayela kodwa uze nomngani wakho ezazi obuka la omunye mhlawumbe kubantu abayi-10 mhlawumbe i-3 yabo iyoyikhetha inkosi omunye ngalelo langa ama bebuyele emva konke laba-7 basawucabanga uNkulunkulu angene endlini ngoba umuntu uma ekafika la wahlala la begqokile ingubo emhlophe usefike kunoqhaza omunye unkosana wafika wasonta isikhathi somshumayelo wafika wasonta wathi uma efika ezeni umngane wakhe wathi ngesabatha elilandelayo wahamba ukubukela iKaizer Chiefs lapha ishana nePirate wahlala khona wathi uma efika ebusuku elala bafika bakubo bathi hey wena sikuthumele ngesabatha edlule ukuthi hamba naloya mfana yesabatheni besifuna uyosikhonzela siyile esabatheni namhlanje safika ungekho lapho wafika wahlala khona fike sakubheka ubuyephi bathi hayi bengiyobuka ibhola wathi uyabona-ke sizokubulala ngesabatha elizayo hamba uyele ufike ikhethe inkosi ngoba uthunyelwe yithina leli sonto leli isonto labantu abamnyama leli umSuthu umXhosa umKhalanga yini umVenda umhlangane akusilonela kwaZulu kuphela uNkulunkulu uJesu Kristu wafikela esizweni sama-Israyeli isizwe esimhlophe abalungu bonke abelungu uNkulunkulu wabathumelela umprofeti onjengabo ezweni sakho okhuluma ulimi onjengabo njengoba abanye abelungu abangafihli bathi nina abantu abamnyama niziphukuphuku nisukela umntwana wabantu nithi ukwani fela wafela izono zenu wayefela izono zenu ngoba kwabula amaJuda nani izindawo wasifela uShembe masefika nisamukele okuyena wanifela uthi uShembe ngangu mina uJesu yimina ngangile bangibulala ngase ngibuya ngizala uthi ngiyohlala la kuyoze kube nguna phakade uthi ngelinye ilanga ngiyangezwe ningacabanga ukuthi kuyilesikhathi nabula oyishobeni babulala uJesu ningacabanga mina ukuthi mhlawumbe nihambe ningigada nebhanyana zeloqhwasha uthi ngigade mina uthi mina kukhona abasezulwini abangigadile uthi ngeke mina ngife njengoJesu ngoba mina ngaqiniswa akekho umuntu ongangidubula kusho inkosi yasephakameni namanje lezi phithiphithi ezikhona nje uthi inkosi bonke laba bave bengigada ngebhanyana ayiyeka lento le ngiyababuka nje kodwa nakhona bakugadile bagada uwe mina ngathi mina ngigade wena uma usulele wena usuke egade wawusheba bantu usheba ugade wena ulele mona usheba uthule yabuka ukuthi obheka ukuthi ugade mina manje mina ngigade bantwana basezulwini umoya oyingcwele awuhlale phakathi kwenu nilalela abashumayeli ubaba uyeza uthi ubaba ngelinye ilanga sinomfundisi ukhanyela uthi hey thandazana ukuthi insuku isheshe sengifuna ukuthi ngikuphuke ngiyegoli ngokuphumula abantu bana banomsindo sengikhathele izinto ezinye ezenza ubaba abe buthaka akafuni ukuya hlukunyezwa yithina abantu mkhulu esiyenza ningoniwe osimbusise osimbusise kuqaba bancane Nkosi yethu
Amen.